ҳазор талоқ ҳам мега писар намекунад. о барои тарси худо дар дил намондааст. эҳтироми шавҳар дигар намондааст аз барои худо. мега зан чанд моҳе дар хона буд, падараш бемор мешавад. падар аст охи, азизтарин касаш. бародарш нази расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаристод ки ё расулуллоҳ, шавҳар моро манъ кардааст ки аз хона набро, дар сурате ки падарам бемор ай, шояд ҳамин соатҳои ба шумораш монда бошад. иҷозат мети ҳазрат охи пайғамбари худо ҳастӣ, ту валии тамоми мусулмоноӣ, иҷозат мети ки падарма бирам иёдат кунам. ҳазрат гуфт бира ба ӯ зан бигӯ атиъи завҷак, шавҳарта итоат кунам, модом ки фармон додааст набро. аз байни 2 ҳафта гузашт, падараш аз дунё рафт. боз мега бародарша фаристод ки ё расулаллоҳ, оё иҷоза ҳаст ки ман ақаллан дар ҷанозаи падарам ширкат кунам? аммо ҳазрат боз таъкид кард, атиъи завҷак, шавҳарта итоат кун. зеро зан вақте ки шавҳар кард, аз ҳама ҳаққи бештара дар зиммаи зан шавҳараш дорад. зан мега ҳатто дар ҷанозаи падараш ширкат накард. падара бурдан гӯрондам. баъди чанд рӯз ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба бародари ҳамун духтар, ҳамун зан ташриф дод ки бирасонаш. иналлоҳа қад ғафара лиабиҳо битоатиҳо лизавҷиҳо. худованд ба хотири анами итоате ки ба шавҳар кард, падарша раҳмату мағфират кард, гуноҳҳои падарша омурзид. аз рафтан пеши падар ҳеҷ фоида ва манфаат набуд. ин ӯра ҷони дубора дода наметавонист, мурдаи хунукша зинда карда наметавонист. аммо бубине ки ба як итоати шавҳар худои таоло гуноҳҳои падарша омурзиду аз зумраи бандагони хосу солиҳи худаш гардонидаш. инаи неъмате аст ки худои таоло ба ангушшумор бандаҳош метад. зани хубу фармонбару порсо кунад марди дарвешро подшо. бирав 5 навбат бизан бар дарат, чи ёри мувофиқ бувад дар барад. ҳамин зан агар фармонбардору порсову покдоман боша, 5 навбат бира дар масҷид ибодати худоро бикун, саҷдаи шукр кун ки парвардигоро ба ман ҳамин ёри хуба лоиқ додай. ҳама рӯз агар ғам хӯри ғам мадор, чӣ шаб ғамгусорат бувад дар канор. агар ҳамин ҳамаи проблемаи ҳаё дар сарат боша, дар хона зани хуб бошад, ба худо одам ҳамин қадр бепарву фалаке ҳаст ки парвои дунё надорад. не ки агар ҳама дунёро дошта бошӣ, агар ҳамин зани паат ҷакок боша, аз барои худо зиндагиро дар назарат шӯ мекунад. шайх абдулҳамиди кишк ривоят мекунад, дар миср мега як марде дар шаҳри қоҳира як масъалаи шаръие пешаш биромадааст, назди шайхи азҳар меравад, назди бигем домилои калони миср меравад ки ҳазрат ин масъаларо ҳал куд. шайх мега як каме андеша карда гуфт, бародар, ман ҳамин 1 сол шид ки дар ҳамин дои маҷлисдавакай корумо, ай пишти ҳамин талабаҳо саргардонам, мехоҳӣ ки ҷавоби дақиқ бигирӣ. ҳамин як бародарам ӯ кори давлатӣ надорад, дар хонашай ба хотири зиндагии худаш мақсад фаъолият дорад, ӯ бештар китоб мебинад. ё пеши ҳамон акам бира иншоаллоҳ ҷавобта муфассали хушрӯ мегирӣ. ин ҳамин суроғ кардан назди акаш омад. шайхи азҳар ришаш сафед як тори сиёҳ надорад. назди акаш омад ки акаш ришаш мошубиринҷӣ. вақте ки суола матраҳ кард, акаш як ҷавоб гуфта, ба гуфт андак шаку шубҳа дорум бародар, ҳамин масъаларо хеле шид во нахӯрдам, мехоҳӣ 100% ҷавоб гирӣ. акай калонимо ӯ шайхай гуфт, ай хона намебирояд, ҳамин доим дар болои китобай назди ҳамон акай калоним бира иншоаллоҳ дигар баъди ҷавоби ӯ ягон хел шаку шубҳа боқӣ намемонад. мега адрес гирифт, рафт назди хона. вақте хонаи акай калониро куфт, дара як шахс кушод, ришаш саб сиёҳ, як тори сафед надорад. омад чиш гуфт, ҳазрат ҳамин пеши худат фиристоданам, ҷавоби масъаларо гуфта. вақте ҷавоба пурра додаш, ба гуфт ҳазрат як суоли дигарам иҷозат боша битам. гуфт марҳамат. гуфт назди шайхи азҳар рафтам, пеши акаш рӯӣ кард, шайх риши худаш сафед, ӯ акаш мошу биринҷӣ, бо ӯ акаш назди шумо рӯӣ кард ки калон моҳамияй, миён вохи риши худат сиёҳ, ин чӣ ҳикмат дошта бошад? гуфт ӯ шайхи азҳар язанай, занаш сагай. ҳамин қаймаи ҷакунаш бечораро ки уна буби ки ҳамон обрӯ, ҳамон қадар иззат дар пеши президенти миср ҳатто обрӯву иззат дорад, дар тамоми маҷлисҳо ширкат мекунад.
نگیم نموریش کفر وری سفید شده است او دوداری دیمم دو زنه های یا زنش زنی خوبه یا تاش هم کم کم میجکه ولی موش برینجی های او جمعه جونکش دم میزنه ای جمعه بود دوزخ میگرده اما را خدای تعالی اقبال داده است یعنی 4 زن داده است همه زنهای صالحه و خوب به همدیگر مسابقه کنان نگه بینو میکنن میره ببینه همه پرابلم حیات در سرت باشه اگر همین خداوند زنی خوب داده باشه با خدا قسم در هیچی نمیتونه چه مستور باشد زن خوب روی با دیدار او در بهشت است زنی خوب باشه مستوره باشه همین دنیا در به خدا قسم وقت شوهر میبینش رو خیال میکنه در جنتم در بهشتم دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن زنی بد خدا یا پناه خدا ای زنی بد جکاک میگه پناه با زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدم به ابرو گیره همین قاضی اگر بگیره زندانت کنه از یکی همین قوش قوقی زنه که مشاهده میکنی در خانه را 100 مرتبه بهتره تیه پای رفتن به از کفشی تنگ بلای سفر به که در خانه جنگ ای همین جنگ جنجال و دعوای خانه را آخه همون سفر ببرای سفر عذاب داره مشقت داره اینا ببینه که مردم زیارت خانه خدا میروند مقدسترین سفر این قدر راحت میکنن نه که میوین تا یه هفته را به خود نمیوین خواه بود نمیکنن این بچه اول هم کفتی راه نبرونه سفر با همون مشقتش میگه همین ای خونه که زنک در اونجا زنی که ناخوب و ناخوشه برای مرد رنگ عید حساب میکنن ای همین کفشی که پوت همه جقه پای لیش بگردید خیلی خوبتر و بهتره کسای کفشی تنگ پوشیدی هم میدونن یا وقت استودنت بده اولی در پهلوم شیشتگی نیسته یعنی بشمشی یا یک نماز میکنه و اوز از اون که میبره میره و چی با اینکه زله شید اومد نزدی رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت اخی یک آدمی گلگونه گفتی دادمش اوی زنگیر نبا چی برا گرم کرد تو حال دستی دختر نه قپیده است نگو یا نعمتی پروردگار چی کار بودی برا دختری ما که مقصد تولی را در پهلوش نشیشته با حضرت میگه صداش که جلیبی با گفت جلیبی چی در داری؟ میگم کمبودی داری؟ میگم حضرت 100% میگم او چرا با عروس صحبت نکردی؟ گفت حضرت اینم خیلی مخیل شد خونه آباد بود نمازی شکر در همین مسجد خوبم گوش بیا بشینم سایه بخونم رجب بشینم برای صحبت که اکر میخواه خداوند میگه برکتشو داده به در همون زندگی که یکی از اویلوهای خوشبختترین در مدینه منوره همه جلیبی به زلفای زوجش بوده است بعدم با خدای تعالی با جلیبی یک عنایت بزرگی کرد در یکی از غزوه‌ها در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهادت رسید حضرت به دست مبارک خودش میگه در لحد گذاشته گفت جلیبی منا اهل بیتی جلیبی از ما است جلیبی اهل بیتی منه اهل خاندان منه اینا ببینید اینا خیلی حیا داشتن ننگ و ناموس داشتن محبت داشتن که شه وقتی که زن میگرفت اول کار میکرد شکرگزاری نعمت پروردگار ببینه عروسای با عقل و با فراست بودن که شوهر را به خاطر خدا انتخاب میکردن برای دنیا نه برای حسن جمال نه برای وظیفه و منصب نه انشالله شبچه ما را یقین داریم که عروس به خاطر همون دین و دیانتش انتخاب کرده است خشا به حال او جوان مرده که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود الگو قرار میده که حضرت گفت تنکح المرء لاربع زن به خاطر 4 چیز نکاح میکنن لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها زن یا برای مال و ثروتش انتخاب میکنن یا برای وظیفه و منصب پدر انتخاب میکنن یا برای حسن جمال و ظاهریش انتخاب میکنن یا برای دین و دیانت بعدم حضرت گفت فاصبر بذات دین تریبت یداک صاحب دیانت انتخاب که گفت که و ایلا پشیمان میشه خداوند بین شه بچه و بین این خواهر ما فرزند بابای رجب مراد الفت مودت محبت واقعی را برقرار سازد خداوند غیرت حمیت شو بده که فرموده خدا و پیغمبر همیشه انجام بدن پدر و مادر را والدین احترام کنند خداوند از دامانش و فرزندای صالح و صالحه عالم و عالمه
محب و محبه به دنیا بیارد پروردگار و شرافت کدوم عزیزا در این خاندان الحمدلله همه داملاها و قاریها و شخصیت های معتبر و مشهور شرکت دارند فیض برکات چه پیوسته در این خاندان در خاندان خداوند نازل بسازه و خداوند دیگر برادران را به همین خیلی روزی سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان و نویروها شما رسون آمین یا رب خوشبخت باشید خوشنا میگیری این میوگی هم میگفتیم رجب مرود جورک مورا رخصت کرد در خاکی پادشاه ولی همین ایشون قلی امردین این میدونه که گپی ایرمونه نمیگه بو خصوصا وقتی که همین ایشون